Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di guys, nasi goreng kuning, telur dadar, terus lalaban ayam bonteng, tomat, kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan santap berdoa dulu. Berdoa dimulai ya. Amin amin amin. Langsung santap ya guys, nasi goreng kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Boncengan. Telur dadar. Tomat. Mantap ini guys, nasi goreng kuning. Bumbuna meresap, mantap ya bumbuna. Mantap ini guys, nasi goreng kuning bumbu meresap kerasa jasa guys. Buat nama makanan yang baik tanpa kerupuk mata lengkap guys. Nikmat ini kerupuk guys. Mantap.
Hmm. 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 Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.